We are in back. Sister, or die in that. Hamburg, Bualanta. Boy, shit, me behind fat. Me I am back. Gangsta, me die in that. Me girl put me frown fat. But me GP. Now me see Kruma, Betty P. Joe, me GP. Every day be holiday. So boys are about time in pan. Boys are about time in pan. Come on, you countdown. Countdown to the end of the month. I'm a GP. Music in the background from Madam featuring Sicho Kwesiata. Family. Hey! As I'm renting, I'm in the studio. And I'm saying, hey, I'm going to share some home. I do smoke, I do everything, yes, I do. Say to me for birthday, I'm real. I am an apostle Life Plan Properties, NLA Super 6 Easy Play, Easy Win. Societe General, SG Ghana, the future is you. Vodafone, the future is exciting. Ready. Agbeve Herbal Center and Sukwasene Naposo Yadebrewo. Ehundia be the pa. Aba you say afa no ho awotime nim here. Enim no ebogu ni trim sraw. Na why the two signal? Why in some you say 2 2. You know already there, yo. Chief Boko. Adam. Why you sweet to do? I am yes, I shut down. Say, what said I now what here to now say? What do you see about and so much? Sent out to make traffic. Yes, I won't. Equia. What's you? Yes, I can't appear could I him had ya and yes, so fancy watch ya and say watch ya. Yes, Kai be a chamwa, what your fans? And I be a chamwa. I can see. Yo, I was here for Nedo Boncata, Naposo, and your day air banner. Now, see, I no pay one. Aquana Mochino.
na wa ade da jata nu musimi koyi upo obi abu na Hopsin o de wa fefa Hopsin afi be bia o de ko well you my monitor from Ndra doctor na oba ha no to enene akosi and then from last year Ponzi schemes ahoro ye ba ya manfo aye wiomo say state na protect nipa no a citizens no e wo man no mu a enye papa if say no aye bi ebi mo adwuma o mudidi ho no e wo mu a wo motena dem ba bi ni ya create bibi ni ya de akwa akotum enti nipa no a de wo sika to ho no realize say ade we eye Ponzi no na sika o ma ye free system no mu no me debi na say debi a manfo ye na sika ni system no na we no amanfo sika akodi akromfo ho no from last year beginning of last year sa banks egu ka ho men's gold ka ho but near amanfo so enye we nku o nya bitcoin yinko ne sa yi na net so de no ayeye no hwe wo namfo mo ye business people no mo send us a message na eti say ye hu se ne ekoso ni ye nyamra emfa ade no a na nka eni system no mu a eba no se ya nyamra bi amfa ho a abusua ye be wi amanfo da bi asa ye sha afina se ye be wi amanfo sa ye nimra ye ho so no na niema agensamu eti ye be sere mpanimfo no protect ni pe wo man mu na ye so a ye wo man mu no yami ani na ho wahu ye wo bank rate wo hokoje bosi en wonsi ho ye would sika to we wonsi mu e de ma wo enti so obi Canada ne kire wo na de toto Bank of Ghana na so na e de dodo e de no ho na e de so obi ka cho say fa usika beto amema wo mpemanim eye asemo a enyansanim eti yeso ye me ani na wo enye sa CJ wo be ye adwuma de ato wo ansa na oman a yetimu no ye wadwuma a wo ye ansa na wuntumi save nya be 50,000 na wo bank na say 1 billion tete 1 billion na wo bank no na what squeeze you ho no wadwumi aye sa ade no wunya obi a wo sika dada na say madwuma a me ye no na me save a enti so obi tumi de ses kan to wa ni fie ni dwaso nyina no no obi enti so obi de sima ebe jifiri wo nsem a eno na ema manfo tumi yare wo be hwe se wote asem no wanya stroke wote ye ne pressure akosenti yesre manfo nhwem so fani obi dum bie kwakwa dukumi so atrase CJ so fani akwaba erade adom boko asore boko de members ne ho ye elders wa ede asore musra wom ede asore Jim FM asimi chambers some media make us spiritual na CJ ha life there wasn't the party as you say life is built on principles nyame o hihye wiase no or the principles na hihye wiase ko betimi de dako abo bibia but or the 6 days na boy no the 1 day rest here da bia ne ne awoye da bia ne de oye what I say yes hwihwuma de ekoso I'm not blaming anybody because ho na se obi frɛw na one wo cast obi apese odi ye what you say and obi e bom pa ye say awurade nyina bra bombu afo ma no eti so obi ba na ode bibi beto wanim na ahwe na se ye ho betimi abanfa so ama wo ubenya bi de ahwefie ubenya bi atwitwa ho a sabe wonye kwasea obi ani wa wotri se wodafa akon na wo sosogu na no obeye na mo mahwe ne wo hwe sankrofo kro ya ma me bi ba fie ha last 4 months obesun wa ha e wo ne nan ena nkofo bi se cement ka so a ena o me ne de waba dwowulu ye de ufria ne de kwa yemma ye ni na ho CJ yemma ye ni na ho esa se hwinhwuma de empanyini se ekoso kwakumidase yo enko yo abusia yemfa da ubonkrata na poso emre na yeshasie yemfa di chronicle enshasie na nux empanimfo na chese adisua woni ye wosua pon nyinada won kamamu kwa adisua fo nkamamu ko na leaders sedano enra wachi ansentwefo de atodwa se ele IPAC meeting ye electoral commission empanimfo ene woni kuku dam ye bomma yimweku a woni ankasa tie se bomfo wonim de mmoa ema fia batro enkoso no yese ne nhyamu na se anya gro na no ena nux fo de twodwa se se ya manyoku say you would pakro ye Ghana new stop ye kwanyo wo say electoral commission adwumako no omayimra kunnya kire bone ye bonye ana wo anye wo bi na wo so kire o mo ne o monye enti ye nyai
na won independence no won fanya dwuma na electoral commission for so adwuma no aboye no won kan mu se mo wo mo fa hodie die eso nipa na mo som won eti muntie nipa ne kakra eti nusufo no mafutu om de be kama wetwa ha electoral commission for muntie politicians so mamuntie tia electoral commission for fa hodie so ni omode aban no na Ghana mampani na adodan kwa Akufo-Addo ena onu sum ni mfonyini eda chronicle nim no ode atudwa se PDS deal no was wo twamu amanfo nte ase de o ena wo twamu no watwam was on the corruption wonpe enokre wo ba ka kire Ghana fo se katahye ne proye obetu ase eti so ode adwuma bi mu obi no ohwie bibi kakra bi na bon corruption ya so ade ne sent na corruption eti meyi afiri o se PDS ebi no ohun ye wo hu se PDS no asem no kekesi ani enko ba bia na o se ade atwa ne metwam enu watwam ti anya ntwa anya ntwa PDS no wotwamu a was corruption was smelly corruption bi wom enu ti na PDS deal no wotwamu eti na wunya de bonkrata di chronicler sansemi bi ewomu yemfa daily guide obokrata emfanto aso na daily guide Ghana mapanyi na adodan kwa Akufo-Addo wazi yankama Ghana di hye nyina dan tibi se wono wote wono ketashe pradwumdie ne kankan won so sabi won so nsɛmfo so ezamfo a ama henka nwie san 7 sabe wono nanim ode ba enya de obehwe wanim kura na campus wa ba be so am na yiye etu aso ya Ghana ni de hye wuni mpanyini bia wo som wo mayimu na sa koba se bia ketashe pradwumdie ne kankan wode hu dukuru mu ti amani sika je fa ko yikwan fa ko sidan fa ko ti aresabia ana sa fa ya nyina mahoden wadwuma ana sa ya fanya bibi wo mayimu e de bo ba mu bra na nipa kro no yiska na nkwanta ana obi hye baabi wo sɔre a wagye alala miawo abu amudi a bra na bɛka kyerɛ no sɛ de be ya ebetumi abo ama bibi atumi akoi na enkanka diplomats no we ye diplomat na nim Ghana ni panyini bia keta so de no wurawura ma bra na bɛbɔ na mane wo bɛkyena tena so watwi nanim na afei baabi a wo so de to no wahwɛ no watumi de ato sa so twen ne wo se de mana wo de bɛma no fenkyem abra wo fa bibia esi na aha ena aba beto monte nux nsami allow EC to work enene de boacho aka ho asem dada na CJ mind bi yesi ye frɛ no obolo na pokwase area ho ACP ɛhɔ no wapanyini wɔte akyɛse wɔne ne yere ɛna ɔma ware ɔmte kama na ne di ankasa ye frɛ no akoli amme a dodo na frɛ so obolo o electrician papa ise wapo wadwuma wo ba fie wo ba wɔte sudwe na no anyum no bi ba na say sudwe afi wo ban fie ho na efio sudwe no asa ekofom wo wura fie ho afi wɔte dede ne say dede ne free ayi ejanan bia na e ba toilet so fe di wɔte hey wakoya na yire pa na CJ wonim suntui ane de o hia wonim suntui da bi o wuti krom Jim FM. Wonim de Kofi Asamoka no to Manchester style. Minim. Wonim to Manchester style. Ani ya de ania. What am I there? O minim pa. Na wonim fami sam na mame. Jim FM. Oh fami sam na mame de se bia sem na da fam na me se fama me. Da bi na me. Me ma fa sam na mame no na dware. Da bi. Etu no. Awana nim. Yes awana. Tigo sa awana. Na sa awana di wan hu bi ehu. What ya? Hey, Jim FM. Niri ena uzi e school no kante 2 years amone a yasi duameko wa ho uduameko do nsaba akusiwa na wapegya na ba yasi duameko afa na se me ehunu okoya niri duameko ena kwabra ne se akire ena sudwe hey ena obolobu fuye no wasa brante na se efom cream eno anu na brante na wu oh obolo akum nipa te say ati obolo abufuo yi o ye where double silencer o 2 troubles 1 god say awoyire na yafa ni yabu wasan so akum nipa wa utra koyi na akodem a na ne afedi obeduro no obete pampana na se afi no na ati ase akọ bampu hwede ye no wachi na akọ akodem eti na de obokra time friends daily guide or the hon samaba na star review ase ha urade man empare mi daily guide obokrata dia ba ntudi onya story na wase ono akenkan bia nko abusua ye nto aso sa story no wotobia na wakenkan ti ye frɛ no ritira wabatra
Abusia ya kwa yanim di Ghanaian Times na yade ekwa yanimu ewom. Emfie nsiani na mpanimfo ye ne se Anglo Gold Ashanti oboase wadwuma ya aboye no asa ne wode kanje konsuo esonwo a wunya sa ya na asa esabo nsuo mu okura ansa no waba na so be yadwuma na mfaso bi ani so na adwuma no wunhu so de wotumu na mampani na nado ne nto abomu afimpinu ani edunsia batwo no mu yesi boshe baako ani aboshe na doso 100 and over emu baako ne se woba Anglo Gold Ashanti se boasefo pese adwadifo ya wonum to ne niema ne ema to ne bodua wo ya aduane ma adwumayefo ni di mo pese mo sa ya adwuma adwumayefo no so mo pa adwuma ya mo ntoma MPP na me ba ene emesa pagemo ene ampa woba ye no yesi nura kohwe edom Anglo Gold Ashanti she wadwuma se nanse ya nchemu no yesi ne edi ka akreska kwokwa watuo yo di be ko dwaso ena empanimfo bohu dwadata na gold ni bi na dada ka mu amampani we yi anasa de wo hwa amampani ntuma na combination yo di aba confirm ene asensu ehunu ka ho ena adaka ya bie bibi so na amampani yi bi jama gold na da ubonka ta isi nura kohwe ni je wo boase ene nipa wo ho no mu nyina adwadifo a wodwadie bo won adwumayefo a wadwumaye bo wo ene wode abasobode mama mpani na nado ase na nei wo bo hye no wadi so no bo moden bo a wayade ntunya daily graphic asansem ni bi ewomu na ye ba kata fan 9 graphic kro no emu Julius yawo petasi ene twroye na Julius kiremu se mra hye badwam no wokoye no wokodu ye no penna wono enamra shebedwemu wogina nipa ye bo bekwaya namu wono a so ne first deputy speaker wonmonyamfo Joe Wise and wode atudwa se coronavirus no yade na nidin de corona wasi yade no kwanya mpanimfo fa so abohu dawuro wo mayim no da bia se ya hye na tare yefira ne ntoma enkoyie eti mpanimfo nhwe na dawubo no wonyiri mu yase so wonya ne esese woye na sije no na mede be secret fancy aso eno ko UK yes UK for say UK one year free UK wo makọ hu han wono ba bia yade ne sha ase o mo ba nyina no wudu hɔ aye ma nkofie ye be quarantine wo nkofie Ghana so de ase o ye hwe wani mu a na ye gya wo na akọ ye hwe temperature na ye okay a na wo kofie eti no ai say no na MPC ka say empanimfo nyiri edawubo no mu one title near me send me more ye no loose okay mama fa daily we ye tew na wasofo a wono na wo sanitation so wo maimu mama Sicily abnada pa wo de atudwa se Ghana enokre gota wo ha ni nyina da se atwam eti o se ya re-engineering ne brofo no se current gutters have overlived usefulness need re-engineering. It is said that the okwa brutra who was a gota da wa ye biesu no bi akoto ball agum ni nyina na masase aso na no bi na Awurade adoma Ghana ye beye na CJ ugiri se obi timi chichiri so man yeye wo se quantity so bi kobo concert na concert no e so pese oto no wa chichiri nsu mati bi pen memi se memi kai se mi kuro memi na yie maame bi na nsu oto ye soja wo nsu onim ni e botwene wo satwan hye enso ne tema ye ni bi na me hu bi da. That was the first. Well, when me dem atin penny some me hu bi na say nya konfon kwa de timi yo ani anyomtofo asofo ni bitimi bom paye ama nsuo betokra wotimi ka che Nyankopon se Nyankopon ne me ba be crusade udi mu na menam eti nsuo no ma ne nka wiem na nsuo na ka wiem na nananu matrankonya a mu free aflawo e ba ye togbi amanya fiti a wotoso enum aflawo hine no de sema ba betudwa bo ase wosofo a wono e na Perez Chapel International wodano Bishop Ajinasare was in Brebi Oba ho, so Oba be crusade. Boba is when them say tum as a within it. I said the Abetona and a Bishop Ajinasare was shot as war bomb pie buttons, Harry Baba Canturios every day, mentioning Kaviman Pie, soon anto. Watching soon as now. Hey, to go Pamen. It is easier for you. Yes, I mean, you go quite to me and one a queer watch. I bet I idea. Come on, the African weather question. Jim F. We go to come in a queer watch. Yadom over there, the worker and apostle, their brain life plan. Properties, Omadaroma, NLA Super 6, easy play, easy win. Societe General, SG Ghana, the future is you. Vodafone, the future is exciting, ready. And I say Agbeve, Herbal Center, Omadaroma.
and yɛde the bon krata no naposo no